Čokoladni san majstora Tvrtka. Lijep je dan u zemlji igračaka, a lutka Dina se priprema za poseban dan. Jesi li uzbuđen zbog dana čokolade, majstore Tvrtko? Dan čokolade je moj omiljeni praznik. Više ga volim od dana lizalica, dana duge i dana grljanja kućnih ljubimaca. Oprosti, psićo Skočo, volim i dan grljenja kućnih ljubimaca. Danas ću imati puno posla dijeleći čokoladu svima u gradu igračaka. A gdje su ti čokolade, lutko Dina? Zvonko je preuzeo kutiju čokolade na željezničkoj postaji. Taksi mi je prepun čokoladica, da ih sve podijelim, čekaju me djeca sva. Ja volim čokolade jer njih vole svi, ako budeš dobar jednu dobit ćeš i ti. Sretan dan čokolade svima! Zvonko, da sam znao da si išao po čokoladu, išao bi do postaje da ti pomognem. Žurio sam se, nisam htio da se čokolada rastopi. To bi isto bilo zabavno. Ja bih posrkao sve lokvice čokolade. Zaista voliš čokoladu, majstore Tvrtko? Ja bi mogao pojesti cijelu planinu čokolade. Da pojedeš toliko puno, postao bi čokoladni plišani medo. Osim toga, previše čokolade bi ti izazvalo gadnu trbobolju. Ne meni. Mogao bih pojesti svu čokoladu grada igračaka i tražiti još. Sretan dan čokolade svima. Dobro jutro, Matea. Lijep šešir. Hvala ti, Zvonko. Roza će izgledati lijepo s čokoladnom punjenom malinovom kremom. Da, i ja sam to pomislila. Joj, što kad bih ja dobio svu čokoladu za sebe? Kakva slasna zamisao. Nitko ne gleda? Lutko Dina, jako lijepo od tebe što svima dijeliš čokolade. Dakle, moramo ih raspakirati da ih možemo dijeliti. To je čudno. Što je čudno? Kutija. Kutija je nestala. Koja kutija? Čokolade. Bila je ovdje prije koju minutu, na sjedištu. Da, vidjela sam je. Ali gdje je kutija sad? Nestala je. Nestala? Nestala. Ali gdje bi mogla biti? Ovo će biti najbolji dan čokolade do sad. O ne! Nemojmo paničariti, promislimo. Ja nisam vidjela kutiju čokolade. Jesi li siguran da je bila u tvom autu? Da, pokupio sam je na postaji i donio je ravno ovamo. Gdje bi onda mogla biti? Možda je Tvrtko Medvjed nešto vidio. Gdje je on? Bio je ovdje prije koju minutu. Kladim se da znam što se dogodilo. On voli čokoladu toliko da kad je vidio da smo izgubili kutiju, otišao je kući slomljena srca. Joj, jadni Tvrtko. Jadan Tvrtko Medvjed. Žao mi je, Skočo. Nema čokolade za tebe. Čokolada je loša za pse. Biće ti zlo. Ovo je najbolja stvar koju sam ikad jeo. Nemoj me tako gledati. Dan je čokolade, zar ne? A ja sam rekao da volim čokoladu. Onda sam se dovezao ravno ovamo istog trena. Puf! Kutija čokolade nestala. Nestala, ha? Zvuči kao magija. Da,
To bi objasnilo stvar. Ovo je vrlo ozbiljno. Mi smo ovdje vrlo suočeni s misterijom. Slučaj izgubljenih čokolada. I što tu možemo učiniti? Mogu naručiti još čokolade, ali neće stići na vrijeme. Onda moram pripremiti obavijest da je dan čokolade otkazan. Barem dok lutka Dina ne nabavi još čokolade. O, dan čokolade je uništen. Uništen. To je dan čokolade kojeg nije ni bilo. Da, ovo je tužan dan za svih nas. Dina, ali posebno za majstora Tvrtku Medvjeda. Psiću Skočo, to je bila okusna čokolada. Žao mi je što nisi mogao ništa dobiti. Moramo otići do Dininog štanda prije nego netko otkrije gdje smo mi. Ne osjećam se sasvim dobro. Možda samo sjednem i odmorim se na tren i onda... Što je to? O moj Bože, je li se ovaj novčić pretvorio u čokoladu kad sam ga uzeo? Da, to je čokolada. Njam! Možda sam pojeo toliko čokolade da sada imam čarobnu moć kao čokoladni dodir. Probat ću opet. Da! Ovo je fantastično! Sve što dotaknem pretvara se u čokoladu. Tako sam sretan! Hej, psiću Skočo, kako si? O ne, psiću Skočo, što sam učinio? Ne želim da budeš čokolada. Ovo je grozno. Moram smisliti način da ovo sredim. Pomoć! Vidi, čokoladni medo. Da, nismo dobili čokolade za dan čokolade i ja sam gladna. Izgleda ukusno. Pojedimo ga. Nemoj! U pomoć! Probudi se, Tvrtko Medvjede, probudi se, loše si sanjao. Zvonko, jesi li to ti? Brzo, pogledaj me, jesu li mi napravljene čokolade? Ne, naravno da nisi, što ne valja? Što radiš ovdje? Ne osjećam se dobro. Boli me trbuh. O ne, možda si slab od gladi. Pogledaj, donio sam ti malo čokolade. Ne više čokolade! Što je njemu? I žao mi je što sam uzeo svu čokoladu. I žao mi je što sam bio pohlepan. I žao mi je što sam pokvario dan čokolade. Dakle, čini se da je slučaj nestalih čokolada zaključen. I mislim da si naučio lekciju, majstore Tvrtko Medvjede. Jesam, gospon Caj, uvjeravam vas. Onda ćemo proslaviti dan čokolade sljedeći tjedan. I bit će to najbolji dan čokolade do sada. S čokoladom se svakoga. Još čokolade? U redu, ali ne za mene. Ne vjerujem da ću jesti čokoladu jako dugo. Glasove posudili Srđana Šimunović, Goran Malus, Vinko Kraljević i Nedim Prohić. Obrada Novi mediji, Zagreb.
nađu se, zvonko zove sve. Čuje se zvono, to zvonko javlja se. Čuje se zvono, budi igračke. Čuje se zvono, dobro znamo mi. Kapa na glavi nam javi, zvonko dolazi. Sretni smo tad svi. Čunjko u sredini. Još je jedan lijep dan u gradu igračaka, a psić Skočo spreman je za igru. Dođi i donesi štap, Skočo. Pa zašto ne bismo posjetili gospodina Klimovog? On je uvijek spreman za igru. Požuri, Stipe, na tebi je red da staneš naprijed. Možda malo kasnije. Nekako sam sad zauzet. Bog. Šta je u redu sa Stipom, mama? Zdravo, Stipe. Dopusti meni. Hej, hvala. Valjda. U svako doba. Zašto svi misle da je sve što čunjci žele padati? Dobar odskok. Lopto skakalice. Zdravo, Stipe, kako si danas? Zdravo, Zvonko. U redu sam. Samo u redu. Dobro, bolje ćeš se osjećati kad te oborim. Ne želim padati. Mislio sam da čunci vole padati više od ičega. Osim možda... Zapravo više od ičega. Volim. Mislim, oni vole. Mislim, zašto čunjci moraju uvijek činiti istu stvar? Zašto ne bi mogli činiti nešto drugo? Što, na primjer, Stipe? Uzgajati cvijeće, penjati se na drvo, gledati ptice. Dakle, peći kolače od ogrozda, to je drugčije od prevrtanja, jel tako? Svakako je. Trebao bi to probati. Drugčije je dobro, u tome je stvar. Kada nisi isti, to je pravi dar. Obitelji ime, poslovi su čisti. Svako drugčije, po tome smo isti. Vidiš, Zvonko, moja će se obitelj ljutiti na mene ako ne budem htio stalno padati. Samo im reci, Stipe. Oni će razumjeti. Nisam siguran u to, Zvonko. Svakako hoće, Stipe. Hajde. Dobar dan, gospođo Čunjko. Što radiš, mama? Stani u red, Stipe, i ti, Zvonko. Dobro je, djeco. Znate što treba činiti? Što je ovdje problem? Stanite u ime cara! Odličan posao, djeco!
I ti, Zvonko. Ovo nije vrijeme za igru, gospođo Čunko. Zauzet sam službenim policijskim poslom. Žao nam je. Kakav posao, gospodin Caj? Dakle, mislim, lutka Dina me zamolila da probam njezine svježe pečene kolače od ogrozda. Kad smo kod kolača od ogrozda, ajde, Stipe. Ne mogu. Što je bilo, Stipe? Meni možeš reći. Ajde, Stipe. Reci mi što si meni rekao. Dakle, radi se o tome... Nekako mi se ne da prevrtati stalno. Što? Nije ti valjda dosadilo prevrtati se? Jer ipak... Čunci najviše vole pas, to najveća im je strast. Da, svakako. Volim se prevrnuti, isto kao i prije, ali mislim... Pa dakle, zašto mi nisi tako rekao, Stipe? Pričajte ovamo, djeco, Čunko. Sad ćemo se prevrnuti najbolje do sada i jamčim da će se Stipe nasmiješiti. Da, mama! Moraš naučiti reći što misliš, Stipe. Reći ću im, Zvonko, jednog dana. Hajde, Stipe! Spremni smo, Skočo psiću, na tvoj znak. Dolazi, priprema, pozor. Moji novi kolačići su tako dobri da obaraju s nogu, gospod Caj. Treba više od kolača da me obori lutko Dina. Rekla sam vam. Jesi li siguran da želiš ovo učiniti, Stipe? Čunče bi se ljutili na mene kad to ne bih napravio. Stipe nije pao! Naše veliko biće su prevrnjeni pokvareno! O, zaboga, pa što nije u redu, dragi? Radi se zapravo... Reci im što si rekao meni, Stipe. Što je bilo, Stipe? Što nije u redu? Ja želim učiniti i nešto drugo, ne samo padati cijelo vrijeme. Želiš? Kao što? Ispeći kolače. Ispeći kolače? O, ne! Stipe, ne želiš više padati! Ne, ja volim padati zaista, samo... Samo je u redu da se radi više od samo jedne stvari. Je li tako, gospođo Čunko? Pretpostavljam. Zapravo, ja sam od uvijek željela ispeći malo kolača. Kad smo kod toga, ja sam od uvijek htio sam dovršiti moje rečenice i puštati zmaja. A ja bih volio hodati na rukama kao mehanički klaun. Misliš, u redu je da ispečem malo kolača? Mislim da je to odlična zamisao. Ovi kolači od ogrozda koje si ispekao su ukusni, Stipe. Vidiš ti? Ukusni. Bio si u pravu, Zvonko. Naučiti govoriti otvoreno je dobra stvar. Tako sam sretan da bi se mogao jednostavno izvrnuti.
Biciklistička borba. Sunčan je dan u zemlji igračaka, a majstor Tvrtko Medvjed traži načina da se zabavi. Juhu, Zvonko! Ovamo! Zdravo, majstore Medvjede, što to radiš? Možeš li me povesti doma tvojim taksijem? Zašto? Imaš svoj sjajni bicikl. Više volim aute. Ali čmrčilica, nemam novaca, Zvonko. Mogu li ti platiti drugi put, možda? To si mi rekao prošli put kad sam te povezao. I onaj put prije toga, i onaj prije toga, i onaj... Mjesta Tvrtka! Pazi kako ideš, majmunice Marta! Samo ti je krivo što sam najbolja biciklistica u zemlji igračaka. Mogu voziti brže od bilo koga u trci bicikala, a posebno od tebe. Ne možeš. Mogu! Duplo ne možeš. Duplo mogu! Stanite u ime caja! Što se događa ovdje? Zašto vas dvoje ometate mir? Marta misli da bolje vozi bicikl od mene. Samo zato što i vozim. Kužiš? Praviš se važna! Možda bi se mogli utrkivati da se vidi tko je bolji. Dakle, dok god je to sigurno i da nikome u gradu ne smeta, ja mislim da... Recite, što ako svi u gradu igračaka sudjeluju u utrci? Mogli bismo imati dan utrke. Dobro razmišljanje, Zvonko. Ništa kao javni događaj. Čak ću darovati kolekciju policijskih bicikala za tu priliku. Hvala, gospon Caj. Doći ću po moj bicikl čim obavim dostave. Jel tako, auto? Što? Nema više ni jednog. Jako mi je žao, Zvonko, ali svi su već posuđeni. O, ne, nema ni jednog, znači da neću sudjelovati u utrci. Zašto se žalostiš, Zvonko? I onako bi izgubio. Svi znaju da ću ja pobjediti. Marta, pazi na to! Stablo? Onda, gospodine Iskriću, hoćete li mi moći popraviti moj bicikl? Malo ispravljanja ovdje, malo pritezanja tamo i bit će bolji no ikada. Odlično! Možeš ga podići sutra. Sutra? Biciklistička utrka je za nekoliko minuta. Žali, Marta, to je najbolje što mogu. Razvedri se, Marta. Ni ja nemam bicikl. Gospon Caj više nema ni jednog. Vas dvoje trebate bicikl, jeli? A, izazov. Sviđa mi se. Imam ga. Imate ga. Aha, možete dijeliti bicikl. Dijeliti bicikl s Martom? Ne znam. Voziti bicikl sa Zvonkom? On će me usporiti. Dobro, onda ćete valjda morati propustiti veliki dan utrke. Uzimamo ga. Nisam znao da Zvonko i Marta voze zajedno. Ne znam, možeš li to nazvati zajedno? Ja ću upravljati, Zvonko. Ali, Marta, ja imam puno više iskustva u upravljanju od tebe. Zvonko, ovamo dolje, Zvonko. I ja se isto utrkujem, i Harley i Cecilija. Bravo, mehanički mišu, a i sretno i vama, kukci. Molim te, pusti, Marta, pusti mene upravljati. Zvonko. Molim malo pozornosti. Velika biciklistička utrka vozit će se oko grada igračaka. Tko se prvi vrati, pobjedio je. Biciklisti na oznake.
priprema, kreni! Idemo. Daj, požuri, Marta, daj, pusti. Daj, ide. Ma idem. Pazi, Marta, pazi. Marta, stani s mjesta, stop, dosta, Hvala, auto. Marta, želim da me počneš slušati. Uej! Stani u ime... Caja! O, pogledaj što si učinila. Ja? Ti si upravljao? Dakle, ne pomažeš. Ja vodim! Ha! Rekao sam majmunici Marti da sam najbolji biciklist u zemlji igračaka! Oprostite, prolazimo. Dobra zabava, dečki! Ha? Bolje da počnem pedalirati! Majstor Tvrtko Medvjed mora manje govoriti, a više pedalirati. Pitam se kako napreduju Marta i Zvonko. Mislio sam da si rekla kako si najbolja. Jesam! A, vidim da će mi navratiti u posjet. Pogledaj što si sad učinila. Ja? Ti si onaj koji je rekao da zna kamo ide. Ne, sve si slomila. Ušla si tamo kod gospodina. Znate, ako oboje nastavite ovako ustrajavati po svome, nikada nećete završiti utrku. Pokušajte surađivati i još možete pobjediti. Zaista to mislite? Pokušajte. Dobro, u redu. To jest, ako se Zvonko slaže. Hoću. Idemo, Marta. Hvala, Dugouhi. Molim. Ti smiješni mali Zvonko. Zajedno vozimo se sada mi. Sve što želiš možemo raditi. Zajedno vozimo se sada mi. Kad smo skupa ljepše se voziti. Odlično kako pedaliraš, Marta. I ti si dobar, Zvonko. I samo tako nastavi. Ha! Ko prvi stigne do gospon Caja pobjeđuje. Rekao sam Marti da sam bolji biciklist od nje. Zdravo, majstore Tvrtko. Zbogom, Tvrtko. O ne! Tvrtka Medvjeda i uspjeli smo radeći zajedno. Dakle, kako ste vas dvoje krenuli? Ja nisam vjerovao da ćete uopće završiti Jesmo li utrku. pobjedili? Jesmo li? Tko je stigao prvi? Pobjednici prve biciklističke utrke grada igračaka su Harley i Cecilija. Bravo, Harry i Cecilija. Jej! Put hura za pobjednike. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! I čestitke drugim najboljim biciklistima zemlje igračaka, Marti i Zvonku. Glasove posudili Srđana Šimunović, Goran Malus, Vinko Kraljević i Nedim Prohić. Obrada Novi mediji, Zagreb.
Čarobna gumica za brisanje. Ljupki je dan u zemlji igračaka, a Zvonko je zauzet dostavom paketa za svoje prijatelje. U redu je, auto. Najprije ćemo ići vidjeti Dugouhog, zatim Lutku Dinu, pa gospodin Caja i na kraju gospodina Iskrića. Volim imati puno paketa za dostavu. A ti, auto? Zvonko, stani! Trebam prijevoz do kuće. Žao mi je, majstore Tvrtko Medvjede, ali auto mi je pun paketa. Dobro, možeš ostaviti ovaj jedan ovdje na par minuta. Onda će biti dovoljno mjesta za mene. Ne diraj toga. Taj je za Dugouhog. Imam olovka i papir i gumicu za brisanje i... Zar to ne može čekati? Žao mi je. Obećao sam Dugouhom da ću mu ga dostaviti čim prije. Povest ću te kad se vratimo Dugouhog. U redu? Wow! Mislio sam da gumice za brisanje djeluju samo na olovke. Ovo je napravila rupu sa strane te kutije. Guba! Ovo je zacijelo čarobna brisalica. Pitam se što još može izbrisati. Zdravo, gospodine Jumbo. Što to slikate? Onaj izletnički ručak tamo, naravno. A koji bi to ručak mogao biti? Dakle, bio je upravo ovdje, ali sad se čini da ga nema. Sva sreća da sam ga ulovio na mojoj lijepoj slici. Žao mi je, ali ne mislim da je to neka osobita slika, gospodine Jumbo. Ne mislim ni ja. Dobar dan, Dugouhi, dostava! Zdravo, Zvonko. Evo paketa koji si očekivao. Dakle, hvala ti, Zvonko. Sa strane kutije je rupa. Joj. Čarobna gumica za brisanje nedostaje. Zacijelo je načinila rupu i ispala van. Je li ispala u tebi, auto? Nije. Dakle, pitam se gdje je mogla... Znam. Zacijelo je ispala kad je majstor Tvrtko dirao kutiju. Ne brini se, Dugouhi. Odmah se vraćam. Ako mene pitaš, medvjedice Matea, nema ničeg boljeg od svježe pečenih kolača od ogrozda. Da. Što tražite, gospon Caj? Da, tražio sam tragove. Goblini su viđeni kako se šuljaju po gradu igračaka, a ja ih pokušavam naći. Možete to nazvati slučaj kamo su to otišli goblini. Da, to mi se sviđa, da. Slučaj otišlih kamo? Ne, nije tako. Ne. Kako je ono bilo? Kako je bilo? Znam da si bila gladna, medvjedice Mateja, ali nisi trebala pojesti baš sve kolače. Ja nisam pojela tvoje kolače, ti si ih zacijelo sve pojela. Ja? Nisam? Ma jesi. Ma kako se osuđuješ? Znam da jesi. Nemoj mene okrivljavati. Ma znaš Ovo je zabavno. da nisam pojela sve moje vasi. Kako bi ja pojela tvoje? Da vidimo. Slučaj davno otišlih goblina. Ne, nije to. Ne.
Mislim da sam zatvorio vrata. Koja vrata? Netko mi je ukrao vrata. Pitam se, bi li se gospodin Klimavi mogao klimati da mu izbrišem klimalicu? Ne bi to mogao učiniti. Ili bi mogao? Spori i Grbo, što radite vas dvojca ovdje? Mi sad što mi radimo ovdje, Grbo? Tražimo malo sladoleda, 2 kamiona i raznolike stvari. Ne gledajte mene, ja nemam ništa od toga. Možda ne, ali s tvojom čarobnom brisalicom mogli bismo uzeti što god želimo. Ne, to bi bila krađa. Krađa? Ti miška, potrbiška, pa mi nikada ne bismo učinili tako nešto, zar ne, Spori? Zašto ne? Pa mi sve... On se samo šali. Spremit ću čarobnu brisalicu u džep, gdje je vas dvojca ne možete dohvatiti. Zar majstor Tvrtko Medvjed ne zna da je izgubio ovo? Sada imamo ključ za svaku kuću u gradu igračaka. Dobro, goblini su me konačno ostavili na miru. Tu si, majstore Tvrtko Medvjede. Izgubio sam gumicu za brisanje iz paketa za dugouhok. Jesi li je vidio? Jesam, znam da se me trebao vratiti, ali tako sam se dobro zabavljao s njom. Majstore Tvrtko Medvjede, znaš da ne smiješ dirati stvari koje ti ne pripadaju. Znam, zato sam je kad su je goblini tražili stavio ovdje u moj džep. O ne, čarobna brisalica, načinila mi je rupu u džepu i ispala van. Ako je Spori i Grbo nađu, izazvat će puno nevolja. Nevolje. Onda kako ćemo je vratiti natrag, Zvonko? Imam ideju, ali moramo požuriti. Zapamti, najprije besplatni sladoled, zatim besplatni kamioni, zatim besplatno sve. Samo se moramo nekako provući pokraj zatvora. Kojeg zatvora, Grbo? Pogledaj. Zar zatvor je bio ovdje, a slastičarnica tamo? Sad je slastičarnica ovdje, a zatvor tamo. Što to znači? To znači da ne moramo daleko hodati da se domognemo našeg sladoleda. Dođi. Sve što trebam učiniti je istrljati rupu u zidu i možemo se ošuljati. Ja dobivam prvu gumicu. Ja ću to uzeti, a sada me slijedite. Ovo je zatvor. A što se dogodilo sa slastičaricom? Bila je tamo, ali bila je ovamo i sad je ovdje. Zbunjen sam. Promijenili smo policijsku postaju da izgleda kao slastičarnica. Zar ne, auto? Žao mi je što sam uzrokovao ovolike neprilike, gospodine Caj. S mjesta ću odnijeti brisalicu dugouhom. I nikad više neću dirati nešto što mi ne pripada. Kladim se da biste sada željeli imati tu gumicu za brisanje. Glasove posudili Marina Kostelac, Ivana Štefić, Goran Malus, Nedim Prohić, Vinko Kraljević. Obrada Novi mediji, Zagreb.